Cuma kami patungan ngarampi nabita dalam kitab Buqiyatul Mustasid, maka daan kasitungan na fadongan niga badi ye fadongan dia ulang sebanyak 3 kali. Pura ni nabacakan al-ikhlas berikatan lu dapat natutun na sabah al-fatihah melo ni mati, maka baca la ini doa 3 kali, maka aga furina iyak kasinin na awatangan na tumatita, iyak kasinin na susana tumatita na sabah pacal pilalaki buruna lentu asokiyang ano niya rupa dungan na sinina tomatuwa malabi sila suraku ya ma'ata siya ya masikifungan la ta'ala. Alhamdulillah sinina anu mapuji anu namitufungan la ta'ala. Iri di papunita no residi ya sawa-sawa kami magipatipo ang kabatasan na taniya hak milik hanya sekadar hak pakai. Makanya di nagagawa rekada kami na malabi na sa baalat liranna na tapumaylo ifakulik-kuling ilalan na yuwanim sa ngarin ng kamanang inirufatoy puwadin na sabari alhamdulillah sinin na ano mapuji ano na mitufungan la ta'ala. Magay na saba fungan la ta'ala pancadi sinin na alaki uwa maraja pamasina na niya akamasina lori ini mana uwang iyai maparintangan ipatatungi agama sanang uwang iyai maparulangan isinin na tau panditay sirik uwang mag napanasan na kiya napakasing agama sanang ilalan na yiwi tulas siya masisupungan tay di nakadaanan na tumatuwa imak ihaburori na magkondrek salasik ni tanram makadaya tumatuat almarhum itu maliji magi na tumakad ang tumaliji may kamana hatun lumin lodong ilalan na jiwan ibi natofadan kamana takap posyak dampun tigagang ang kantas sanganin na natofadayak ka idubawari di mata natofada chinga ribitan mamagi-magi na sa bapadungan tayamanak mancadi patampak barakat na pamasilori sisi na warelat almarhum dayak dampo ngasinin na dosa na atas sanan na ikarini sinin na amala ibadah pagkasuyan na nadi nagagaiwalukan sa nganin na suruga pamasila fungabaho subhanahu wa ta'ala makaday andi murut tafahikmah iya po ang tatong 40 milyon doang ito matiwi makanya ito tumatiwi ito salamat saya kira nagbiti 40 lalainiwan niya tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah senantiasa ilalong yung warelat na sobat itu warelat na tumaniti itu warelat na may gagagan na taro malampi sugat na malampi umurok na tumatamalak di jamaah yang dimuliakan Allah salawat dan niya papasalama masuk ifongolo nori alimalabin na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajalukang iasalamakan akatuwang linota akatuwang akhirat na iya surugay lulumito'y hapamasina upapahanap ko na itong masalawa imakuturo itong mapasalama imasa nuri alimalabin na nakita sallallahu alaihi wasallam sehingga natofadang kamanamuah natofada makalida risalang kabitaray na diyatupuri awala gading ito na kiyasit na pipakulawa di gagayak katay di gagayas si mata-mata sanganin na natofada tumilumana salama mananungan tofada milumana salama siliwangan tungka-tungka iya ko tumilodok iya kaiduawari ni mata ketika kita mengadahkan kedua tangan kita saraya minta dan berdoa kepada Allah ukti capak nafak dungang ibadah pada mana iya ko ibadah fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar milauki asalamatan na sabat ijin na mimalino na sabat tumino di salama ini rufatau tumelo asalamatan na sabat ijin na akhirat risisi na fakasuyat na
na tumabila rifatchalana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua pas lang isapay di rupa tawid iya kotomeno salama liliwani salama siliwangan lilo akhirah agayero sapa ina sabak riyorunun na fung Allah ta'ala o kuiri sisina iya kotomas sumpah. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininda tumatuwa malagi jamaah yang dimuliakan Allah. Iyo fung Allah ta'ala iyo kono diwiatanna dito na pada rupata wimuji ripadan na rupata. Iyo po anak sikola yudi po gurunda meron ito mendrik kalas yarega mendrik tingkata. Iyo po fagawa yudi po funggawana meron ito ipendrik jabatan na. Iyo po polisi na tentara yudi po atasan na meron ito ipendrik pangkat na. Tapi ia kufungan la ta'ala mo diwiatan na duan rupa. Agay nomoro si di mana samilo iya kadarajat na lofong ata iyang kedua ibulinu itapot na. Makanya ia ko termasuki atau matapot terutama risisi nafak di mondingan nalmankum. Wat dijadi na salay kitori fojita. Iro akatata tumiro siyama tumiro si suku. Tapi neki yang lisuri pamasira fung Allah subhanahu wa ta'ala maka ni fung Allah ta'ala ilalan na akurangi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah ya ko termasuk atau matapot naudi ki fung Allah ta'ala apa iya tu fung Allah ta'ala muji atan na baru-barupa ang katuyudi na sabab polimetik ko jama-jamat na ang katoyu di puli ko igan na warang parang na ang katoyu di puli ko keluarga na to rifojina tapi makari wawana andi burut tafahik ba ya ko termasuk ki atau mata parisisinya idi wijan almarhum di sisinya di sumpuruluan almarhum ketika kita diuji oleh Allah maka dia gagaifukan kesengadin na tunangi sifat sabar sapuro aroi pasakbara iadi na pagkimawarikada makadah na uji ka fung Allah subhanahu wa ta'ala makada ilokilon na ugiin ininawa musakbara musti mururungan iti yana agka to sakbara capak na gitu sakbara ida na sengadina ni cipatua magay makada guru ta al-imamu iman tak dohan ketika seorang hamba diuji oleh Allah na al-kasimata sabara kiyorona jukuna tomatina na sapuro arona na pasakbara inatina na primawarikada makada na uji ka fungal na ta'ala makada fungal na ta'ala malaikat ang katukaluwarga na almarhume ketika saya uji kuwaring isyage gan na masalah kuwaring isyage gan na pacoba orang isyaga igan na musibah tapi ang kasimata sakbaraki badan na sangalia ya pumalasay maka ang kata selewi ulina yukuna darana liwat tumalasana na watang pengemana sinin na dosana atas salana upasiyama uaryalan na ilalan na suruga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala ternyata pala ya koto sakbara di gaga capak na sakbarai sengadina di cikbat tuah tuwa pamalak di jamaah yang dimuliakan Allah irita ni sejarah na pangulutan Nabi Ismail mayro igere ko ambo na tatanang metrik kapot na ilalan na atin na moni ulun na ifalin na rita ekwatak kali na panodara baktuana mo po na sakbarak na miro na igere ko ambo na aga na fuada ambo na ya bunayya inni ara fil manami asjahuka fantur mata toro anakku ipanik ka riwatuan nigeri kona pak dupetan rapa puji kolori fungal na talamaraga-raga itu tangga anak-anak matinuro na mabato riduot to fajadia dena kanalukaki fakitan na tomoton na nasaba warekada dena kanalo atin na tomoton na nasaba pagkaw kag manay batuang mitis sakbarak na fangulutan Nabi Ismail ada na fudang yang bukna ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallahu minas sabiri
ambo ya pero faritana kuangi tapak tu palalo ni manay mati kita lulungan nga anak maturu na sakbara maturuna na sakbara na nasaba faritana fung Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ya rofale sakbara maka day andi gurutang al imamu iman tagasani ang kamima itan lumilo isakbara kini rofalo aga ya roh nomoro si isakbara kinasaba farita ya kotomelo matinulog mananunga jami yeseni ibadah musti sakbara mino patagu apa itu yeseni ye pakaswiya kenremima ye mon romaradi maka de guruta iya turadingan na yeseni pakaswiya ternyata de upoy bangkau kena apa iya kesumpanya angkana taton na rukuk na sujud na tudan na bangkau kangasan na yetu ternyata kutumaradi biasanya supaya angka baca-baca mapamulit takabar letu beres selai ko yaplak macati masupaya dan repek mon romara biasanya pakasuya tadi ande guru tak angkai upo ati nulukan naman nanungan atau moto malabi yang hati ya ko baca-baca ya apa ya ko pangkau ke ya apa tapi radingan na biasanya pakasuya ya ko peki pananungan itu sakbara panayam atau moto malabi jamaah yang dimuliakan Allah. Apaan kataw biasa na jami supaya lorona na lubisi jami supaya asara ang kataw biasa na jami supaya asara na lubisi jami supaya magaribin baka kataw di mapasijamu batongan na mapasijamu kuman supaya subuhi na panajawa mana supaya na kadai ande gurta opom itu maragi yeseni patasuya makanya sabara na sabak perintah yang kedua sabara na sabak larangan manini na ajat na idaman na cetifungan Allah Ta'ala dan yang ketiga sabara na sabak musibah tumatamalat di jamaah yang dimuliakan Allah batuana sabara na pangulut na Nabi Ismail minutungi ni igeri ko abot na fatada ni bangkungi naraku bangkungi puli kuwanuan na fatada ni alun na anak na araja aku wasangan na fungan Allah Ta'ala magin ng kawatu nagiri anak na tiya makan ribang pumi urat tiya petu uli tiya sapi yuku tiya malara darah tiya masulok yawa tiya lok ya kode na situro ilona puwangi musti di na kajadiya tumotomalapi yang kihati tamakau api tagpatotlo ano maruncingi tagpauno ano mawasoy iya ko iya may magtutuwad tunade na situro ilo na fuangin na muni tamak kaleng ito mo malapi yung kihati. Bahkan ada satu kisah narampi yang digurutan. Ang kasahaba patangangi makjama ko tangana jamana de nulik bati udanina matangangi makareso titulimutani kulidana ondo de nulik ferrangi udanina na salayo jamana na riwalo bola letu bolana angke to folena na fodangi bini na makadandi keto poli tatatuari ko tama ni kasi ilala da kurang isaraya nga daya to foli na yero po sahaba dua anak na si dilimato umuruk na yang kedua tidak tahu umurnya takkolong macule kumundi bola takko ang kabudut tanripake lo buka ipatongko na tercukuki na sakit tapalanyo ni mana la funganana tami lala bujungi malemah na mati lo funganana tumotomala piye hati jadi lo nangi bini na lo sahabat nak pemain na sapa anak na yolo bola di gaga darutu bandri bola na di gaga darutu pasti mondri bola tak ponita yoro bujut tanripake tak buka patongko na matok memang yang tinggal maka datang ke anak kubilala bujungnya apa yang terjadi na cukuki nite dua cicing anak na maka kawangan tomo-tomala piye hati kira-kira ya ko ini na kana sa iya pacoba anak tak tamakala dan na ifoji itamak borong-borong na watan na rahasia arudani tamak patuna ang ulot tamak buko na tugon na siya jadi angan-angan malam jadi impian hanya kepadanya tertupu anak si batuit tamakala dan na ifoji riolo tak malo riolo na fakita matata mati riolo na fakita matata maraga-raga ini indong itu motomala yang hati lari lagi anak tak tapagala kuura ayun na buwak na irita macono masuk udarana masuk na burang makbat talangi di nafong indo
Tapi ni tanah anak na makakawangat tumapamalaki yang kihadit. Ini nang kanabura, makbatalani. Kamatay lakin na si Pachurita si bawa tohole na. Malang ibawa turo na wata anak na nafendek fitanangin na kalamo na panaputa milala kamara ito otomalaki jamaah yang dimuliakan Allah. Purana na puta milala kamara makni tohole na. Maka lakin nandi loke wije. Yeni tu salay jamang-jamangin mo nila nakapuwidat to lokege nakadading kamu enak tilala kamara silalo na puli maculi kiri mana rupusan na ukalabot makamana ro nya matingona padahal mati anak na tumotomalak niya kihadi masih mampu berbohong di hadapan suaminya kadang kamu biji tu anak tilala kamara madimro padahal mati anak na malam magilala ujung tuda-tuda ngilafos sahabat na tapunun di asan na anak na araja aku wasangan na fungal na talamagi hanang ka pasat ngilafongana na saman na siyama nyawana na tubong na lari lo kadui ambok na tumatomalapi jamaah yang dimuliakan Allah malik na sabak batuan na mitos sa barak na binin na lopos sahabat ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ulawangnya ia paisang ikaaslian na ia po ipunta na ilalan na api makbara-bara ito matomalapi jamaah yang dimuliakan Allah maka si tinagil ini fakti mundingan almarhum tosak bara tafahani ni makadaya itu anu ya punangangitan yang itu apunangat takdi nagaga apunangat kaminak batuan sengadina apunangan namito fung Allah subhanahu wa ta'ala apa ia kotomak bicara amatiangan ia tuh amatiangan ngitannya mimat tuculik tanyari romero di nanaga papanaga kaminak batuan temak kisah dan temak pangkaukan ang kamitai okuri sisine yesinya amatiangan apa ini rufatawi pada lekba akalera pangangi tolori sopa ada di isapa ko sopa ni gaga sangadina asalnya niga tahu salay wanuahan jadigan na salay keluarga na wigan na indo anak na lumak kareso kampo na tahu tatiwani pusat na sa pareso aga na hurangi asli reso nagkiri lo riwanuahan jadigan na napati manya-manya keluarga makotoni ro idiru fatawi tontori libot na giwanu malino onran lipangami matto ito matomalapi yang kihadi ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un maka daya tulinui unwal lipanang ang kami matumatu na ang kamasa isalay wanuah ang kajingang ang kami mamatu na ang kawatu isalay kaluargay isalay warang parang ya potol lisu di pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala apa ada na tumotok ko na sa bapuri ko'y warikan ada na tumutumpo na sa bapuri ko pangkaukat makadayawan niya ako iwaring ni awasaran iwaring ni adisingan salama ki mapulo-pulo to na tumabela yeseng yang matiyangan makaday andri gurut ta yeseng yung buha matiyangan dik nakada anak paha dik nakada tumatuwa buruan ni makunray to kasyasi na to songi rakyat biasa na tumaparita dek nakada to makifang ka tau ang kajabatannya pak daluto ka hajaman na pak dagat pak balu padang ka pangipang ye ponala tiniwatuna purade na wat dingifatan tanjit tumotomalaki jamaah yang dimuliakan Allah maka ada namanya ifasadiya kade andi guru tapasadia lalu ki ada lalu badan na sangadi na tunangi kisah sekali ada di mina ifasadiya na to salamat apa sadiati wukot tiya mawati pakayat tiya malara bujut tiya mati lampu tiya pati apa aja akamah badan na sangadiya na tunangi kisah sekali apa itu sesekali ya pada itu na tunangi potopura mapangkau makanya dia gak sesekali mak diuruh mak di mana yaitu sesekali apa ia komate ni tawid ifut tama ni lalak galakon na kipuruke ifalingki ni watak kalina monriawa 5 atau na monrias 5 abiona yang lepas sa pasyo kajina ibalala pay mapawalong na nailana makasiyamat yuko na si bawatanay
maka di nagagawari ka na sekali na kumati witawi. Ada na fuada, Rabbana absorna wasamikna farjikna nakmal solihan. Puang patuwo kapay mapuang. Magi na meloy patuwo na sa paabasar na witan ni ano din ang kangitik ko dito. Wasamit na wang kalinga ni Mora si Mora na wakbat talangi katiga ni siksa oleh malika kubo. Apa kato dito yung pifangadar rin nakadawita to pihawitay. Apa mega to dito nakadamako manahading ng pupo natin ng community malita ko niti meloy makne. Apa mega to nakada maka manahading ng pupo ito warika na natin ng community. Iwita to pihawitay. Magin ng katakpo mating ata na nafuada. Rabbana absorna ipuak itatungan ito nasa paustas. Wasamit na wang kalinatungan ni Farid na fuada paustas. Fargit na parewak kakpay magi na mili parewak. Magay na sabak na tunangin ni sesekali tumotong alapi niya makayan dimuliakan Allah. Kadang digurutan. Itu dang manibawat canuno netiwali huy matan na. Nawanaw itutuwa na tumotong alapi yung kiani. Apa ia kotomating tanu si bangi dua riwa si imoto agay rewat nomoro si di korisisi na fatimon dengan tak di ko salasini jama-jamangi aga ditugas kawajibati dito makila dito matita nomoro si di pajambang ito matiwi biasa ki makada iyo dito matiwi apa biasa kata iya ko mango dito mati biasa makada iya ko matu mo dito mati mo ajak mananawa kadang urut tadi na mariaga tumanan na ye kwali to tumanan na salah apa mi kata ye kwali na mo ngoyo tomati mati diwi di cinampa iko ye ya de kwali na tini tini kadang urut tadi na mariaga yang pati itu tumanan na salah ini ko tumanan na salah mo ba jana tomati ka malah dan nacang ye gamata makanya di sisa na ini fake mo ngoyo tomati pati ciro panoko na pananakan apa yan ang katong pandanakan aja tapati mga otomatis mo ba kami dyan otomatis macam jabala di sisi yang kedua biasa katong itaan at nakadanigan mo di otomatis na tumali cicing ulawan na kak biasa tayo lah kaligun taan itu cuma makanya pertama kewajiban tak iyo di otomatis pura iyo di otomatis tanap jeneki pura jeneki otomatis tanap video pura ini otomatis tanapay pakam ipadaka iwalu yesumpayani ilmu capat na berarti ilolong yang itu nasalasay tugas tayo dito makila maka di nagagas si bang otomatis nga din at calyali dalam nagkiburo ito otomalap iyagihali makanya orang yang pertama meninggalkan kita ketika kita meninggal o kometu di sisi na fatimon dengan ito otomalap iyagihali makanya di Fatimah dengan ada tafaturan nomino doang itu mati mati makanya nabita macilaka itu mati yukon na tu di sokiyama magi na macilaka na sabai na gagapat di muntingan na milolong apakah to itu paham makara na mo milolong itu nalatu mo bacangi korak itu nalatu mo bacangi fatihah itu nalatu ya po ang katawarani mapuadang mapor tasuri mati na iya milolong ya sekore na din na natudasurito na mapok na kada pa ustas din na natutupa do ngata kami man nabita makada iya kumate witaw wita patumi mga malak na magin na patumalak na tumatik na sabak pertama di na kan may kawajiban iya kumate witaw di na tunakan may kawajiban sumpanya puasa pasakar tapi makare nabita illa talata kecuali tentu pasalamat tumatina ada ya nomor siti amalak malabik katek hidup di dunia termasuk almarhum luar biasa magai yaitu almarhum sitongan na malampi sunga silayang malampi sunga si bawa malampi umur ang katotaw malampi sunga na tapi mo poncho umuro na ang katotaw malampi umuro na tapi mo poncho sunga na ya komeki ni tato malampi sunga mo poncho umurok na tau ang kapasingar na taro na bisuri pamasina fungalataan ya na ang kamo pasingar na taro tau tiapa niya rampisan na putanganan ito palawangan na di namoni mati
mau puluh-puluh tahun ni mati nak kuat dijadi dini gagi jupuni lala galabon na kiburu tapi namanya selalu harus semerbak mana nasabaan kami tuli cinatarut dan bisuri pamasina fungalatan termasuk regulutan ia komelo di tadi nang keriti tafana guruta tapi mapa yang kalingasan na mari ang kami tu pasingaran na taro ko tangana warwa kampung tapi ang tahu malampi umuruk na tapi maupun cusungan na kaya gaya ro okay tangana to higit mapakiri-kiri bawa jama-jama na pak kami matuan itu nak perita maslo pa apa itu minuit na kadang kasitu maknik Mario manang ito sirung to rifadan na makarai ko na itong mitalado sa pawasan no mate kada guru talahiran na mi malampi muruk na hakikat na maupun cusungan na makanya karolano ipasingar ya kotomelo malampi sunga padale pak tomatot marhum malik salah satu tanda bukti may pasingaran na nataro kepada kamana makda pungat ilalan na yung rong itu matomalapi dia maka yang dimuliakan Allah sini na tomatomalapi jamaah taksiyah yang masih ifungan Allah Ta'ala apa iya tu tomatini apa tuan nituna yaitu tajik padong dari sisi dan tomakinan nomor siti yang pertama wani pamulan na ulah raja po yang kedua tame wani patangan na ulah syabak yang ketiga tame wani Allah para pitara yang keempat tungkat-tungkat wani doa makanya saya sering sampaikan masyarakat malak iki masyarakat guru wani Jumat tadi dua tanggal badi biasa tanya mah biasa namanya itu memang itu yang dianjurkan cuma engkau itu lalang maka dia guru tapa hikmah ada doa amalan yang ringan itu ditujukan kepada orang yang telah meninggal minimal membaca suratul ikhlas 3 kali tujukan kepada orang yang telah meninggal napata tutup nasabah al-fatihah 1 kali iya nafak doang kami namalu maringan nafak urang yang digurungan tungkat lo kesyari tanah kampungan na tomati talmarfuk bacakan ini doa minimal al-ikhlas 3 kali ditutup nasabah al-fatihah nasabah iya itu ya al-ikhlas itu ada hikmah kadai andri gurota ika nida to baci kulhuwallah dikataluh miruna mapamulatin ruh mancari pakiya salamah lino lato akhirat iya yang kedua ya na angka to mapamula malasa nabati kulhuwallah dikataluh bajan na sangadiin di na jadi malasa iko nabati bikasirato na malasa ya dapeng isinin na dosa na atas salaka iko nabati bikasapuluh ibangungang ibola po tanga suruga bang masina fungan na tanah dek nakararabita tami suruga makadami ibangungang ibola po tanga suruga bang masina fungan na tanah namun tabati bikasirato iko rito masupaya ito karalan apa miga to makarahiyan na roy jama haja na to masupaya namun tabati yaro iko rito masupaya ka ito karalan dapat niga-niga to batik ke-50 sehari semalam itu suratul ikhlas diampuni itu segala dosa dan kesalahannya ya kona batik bikatalun nilo tamilala bolada poko yurona babana fintuna ibu karang isinuna patampakna barakat nalina makanya Nabi mengatakan niga-niga to batik kul huwallah bikasisam samanan na patammat 10 besok na koran ya kona batik bikatalun samanat na patamagang ibaca korat to matina 30 besok 110 apa surat kurang lebih anna sabunna anna ratuna anna puluna anna ayat makanya ulama menganjurkan cuma agami padongan narampi nabita dalam kitab Buqiyatul Mustarsyidin maka daan kasitongan na padongan niga-niga badi ye padongan dia ulang sebanyak 3 kali Pura ni nabacakan al-ikhlas bikatallu dapat natutun na sabah al-fatihah nilo ni mati maka baca la ini doa 3 kali maka aga fulina iyak ka sinin na awatangan na tumatita iyak ka sinin na susana tumatita na sabah pacal pilalaki guru na lantu asokiyam ada niya rupa dungan na yang po ibate Allahumma bihaqi
sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Tabrak nih. Hah? Depa? O si sabi pa poli. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Tabrak nih. Matibawan nih. Sinin na tumatama lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ada pasalaya kotomati o komite di sisi na yusini warapara. Afakan kami matutu talo yasirupa tapi di na para. Layang ibarak, layang idali, liyatoy warapara. Yasang ibarak nafila tambahan nikmat datanya dari Allah. Ya ko ang kagagat tafone de na milo capu ya na to hakikat na baraka. Ya ko dalmi ano de nawat di lebih cek demo dito nawat di kurang cek demo. Ya ko warampara ano kura de na milo ganda. Ya na ro masala ini ya ko to milo do e po tatambay nga warampara na dalmi. Kade ande guru ta aja milo do patamba dalmi apa iya to dalmi for ikru demo. Batongan na di nawat di lagi di nawat di kurang. Iya ko warang parang ilodongi patambah na sebab warang parang di memang tuh itu nang ilogan na. Ang kasih ifakurangi pikicara na nagan na si dua. Ang kedua ifakurangi pikicara na nagan na talo. Makanya iya kong ilodongi patambah warang parang. Apa ang katumiga warang parang na tapi mapura dali. Ang katumiga dali na tapi mapura warang parang. Tidak termasuk tomega dalik na makura warang parang. Ya po irite makaswaso makareso tiri pusat na bebe elora. Lulungan ni asli na si bawarisuna. Tapi ya po mande di daga na sapa nambak manang. Tek nakadaan maricak marako makakdo malamak mapay macaning nambak manang. Tomega dalik na tapi makura warang parang na subak fakita lahir. Tega peyasa tomega warang parang na makura dalik na. Ya po irite gading na tali mo juta siyura ya sinali ya sinapati ya sinita ya sinali tapi ito na nga ngeno macam nakadaili one rice manik nasa bola ito na nga ngeno mafede nanti mito ya komente asan lampun napigin mito ulo bebek mito ni kolesterol lah apa mega memang to aja to mato to na pede mita no maluda nakadai kiri di bulu-bulu na mente kolesterol obat ini cepot-cepot na nasalau pakita kade gurutang iya polasa ye anu lebih itu makasulang iya polasa anu lebih makasulang kada ang kagagal lebih kuat kali makasulang pure itu makanya sunnah ia kotomelo madisi ia komatangani mande milu pimasuk apa dek para itu ia tu nabi tanya ia komatangani mande milu pimasuk apa dek ia boleh makantali pitau tangin atau banyak mande apa anu lagi metu mi makasulang ia kolak bimi pelak kuat kali tak semua polena lagi mi cete tak dari polena lagi mi darata takana polena lagi mi ceningit bola polena makanya anu lebih mitomi makasola toma-toma lebih yagyaan. Nah di gaga to di nama nasak malasamaan at toma-toma lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Sini na toma-toma lebih jemaah taksiyah yang masih tifung Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ia mematutu warang parangi talu sifatna. Nomor sikit ia ko ipati bawa mandri capat na itu macam jika bukunya. Ya po itari na tumati manca gimana di sisi na wika-wika. Na yato na di ang manarang mapupiwi migala di kejadian. Pada alina na masinasuro mapararoni mapadakuli si peka-peka. Siki maceti, siki manguhan. Ya po bagaimana ubi makamana di lumari maceti. Ya po warang-parang angka-angka na wat ini baru tapi ya po tomatuwa hipo bihulina. Jadi nasabak persoalan warang parang pada alina si uja-uja pada alina si pakiran ati si peka-peka mana boleh kikiri nene tak ada boleh kiri si tertib nama turah gangkan nariwa pengen nama riawan nama kapung
maka ada tidak engkau masih itay bembe yan timuwa tu bembe fole kumacangi iya kumasarangi rikalumpo na apa ang kakajadian fakadudong yang buk na ilalang talima sila surang bagaimana isa libo maka riro lang kumajuan di fole matina mato ang tawaku pa galungi mapamula yuro na kantor biselatu bandrigorana pa usuli makumat tawa kumanan makarero lotang itawaku patanaraku ikenoy okkomulo cibabulo bala maluwa na masakka karero malolo itawaku para wedan nito damita maluwa to iya manan malay ifakadodong yang bona ilana tumotomalat iya kihadi makanya itu warang parangi iya ko pasalaini warang para pasalini keluarga namo ang kafangkata namo matanda jabatat tak maiga warang parata iya kotomadat kasi iya tengalalat naruntuk iway kega talabiran yang lepasangi itu pangkat jabata warang parangi inuway nasaw da katak yarega itari warang parangi pangkat jabata na tumati na dito minu kadi andi gurta de sisa gagalik bak na itu warang parangi pangkat jabata sebanding dengan air putih tumatomalap yang kihati batongan na iya kotomati di nagagaguna na warang parang di nagagaguna na pangkat kang jabata mani di nakadatik milo pumatik patanringi pangkat mo di nakadatik milo pumatik patanringi jabatan mo pigi warang paramu tapi di gagan na fuadan rigurutta sengadin na memperbanyak amal ibadah makanya sapati apa sadiaki agi pasadia bukod tiya mawari pakai tiya malara budit tiya mati lampu tiya pati sinin na tumotomalat di jamaah yang dimuliakan Allah yang kedua dalam kitab Wasiyatul Mustafa narampimi menginabitang maka daan kami itu tanda-tanda milona lisu residiya sawa-sawa ada yerong termasuk 40 hari 40 malam sinin na itu persandi hawa tak kaliwi pada angkamanan itu makirisan lepat kapur maka biasa narampi ang digurutang makada tanda-tanda na iya pumilo imati tawit iya po igoso ni oli inade nagaga oninda imaw inade nagaga bonat tanda-tanda tumilo mati ito tagoso gari ulitay tagoso gari moni mo moni kosa kami din ang moni para sa lama imo din nagaga bonat tanda ito apa itu nyawa yat do koreawan mende layas makanya tumatata yekolot tiling ito manasa talo nakapisa pertama nakapisa pala kadina iya kedua nakataniwa takalina iya ketiga nakapisa irinalin rona iya pwede mita tumalasa tuang rupa tigalas na bespoy ipala ko yun na tumalisi si pacurita tiafa dan nagkamati tumalasi matiri kilala ruangan na makanya makarego ta itu nyawa iya du koreawa imembre tulaw yasik makanya iya kumacet ni pala kadina muwakatangi iya kadua membre palana watakalina mapusa iring ngalinona maka itu tanda basah bahwa dekat kematian padanya maka tonan ni 6 malahiran anu manasa 5 to anu malahiran anu salama kaya gaya roh biasa ni makadean de guruta pole ni umba si tapu-tapuy marutu bulu na harapa mati dawain polo kalain membre galaga caporo inile pumelo mati tawid malolisun na pasat na padalek batong mga lari na cakaruto iya kadua tapiri ingat na marutu tumpun na matana mati dawain polo kala di nagaga pakuragan na sa bakwarikada makanya nabi menganjurkan ya ko ifamadang ito at dapat kiridot cili atau na di nagagay bacang sengadin na kalima la ilaha makalina kita man akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah dan ang katucap pa amatingan na agamo sabi syahadat Allah dahalal jannah janina tamas suruga tapi ang katumiro mati dafa yung makadandang andang
kada yung kami berbalik bola na larinda si bulila da waktu nama si siapa larinda ang kalarinda po nakadawa magaling nakadamoy tiapa janda o andang ternyata pakandala da waktu nama si sini na toma-toma lebih yang hadir terakhir ada amalan nampak nguruangi ngurut Pimali kimati ya kone na iri tonrongi di suruga pamasina fong Allah Ta'ala. Yan na biasa na pakiwin panrita tapahikmay na pahangin na ya kumiro imati. Ang katutong kumiro imati na padakahina. Ang kato ya kumiro imati malamin manin wedin na matarat. Kaya yaro tajami supaya sunnah mutlak aparakan na opiwan ibidin na ulat Sesipi pakuli supaya sunnah mutlak aparakana okoy walibidun na ulan masarong malabi ketika masuk malam 7 rakaat maka de ande guru tak ia na ang katok pananungan iwi maka pemali wimate ia kode nite onron na fisuruga pamasina fung Allah Ta'ala. Yang kedua ia pemburaki mas supaya magharibi atau mas supaya subuh Uraki makbiri sallam min lodok ajak taka dari onwa tudanata sabon tabati al-ikhlas 3 kali al-falak 1 kali an-nas 1 kali napatatutu nasyabari doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'u fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Inilah doa mengobati segala macam bentuk penyakit. Jangan kata matatongan di sana nanti yang magisi coba amalkan ini doa berkah diangkat itu seluruh penyakit dan sakitnya. Sini nato-nato lebih ke hadits saya kira inilah yang kami sempat sampaikan. Magi-magi mancajiwi akata jangan lori ini mana sehingga ilalan lagi amati ngengit to priwak mak didasak maka daya senge amat yang tanya pelik culik-culik tanya tu belo-belo magi-magi ketika kita menghadapi yang namanya kewatian di nagari dulungan ini rufataw sanalina nasabari asalamakal lino lebih-lebih asalamakal lino siwalik afung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita mengangkat kedua tangan kita seraya minta dan berdoa kepada Allah terutama terkhusus lori sisi nawarelat almarhum pemagi-magi na sebab padongan tayamana pancagi lipat tapak barakan apa masih akan nayat dan pengisini na dosana atas sarana na iwala ina sabak suruga pamasina fung Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روحه المرحوم. الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq, nasyallu minallahi wa fathun karim wa basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.